choruses. Shout joyfully to the Lord, all the earth. Break forth in song, rejoice and sing praises. Salamat alita ivas pumban fa ipufa fa pelen fa tawina. Ia alanga ya yova le laro lang yuma. Ia leo te le lava ma ia alanga fia ma ia fai pe singa. Hallelujah. O le talitona mafuanga na we is how next I it's also atu so blessed before we to about to hallelujah. So I'm going to ask us all to rise as our worship team sings a song. Let's go around and welcome our friends and welcome our families who we haven't seen throughout the week. Hallelujah. May you be blessed. It's
tātou atu se siwa e ngata au, tātou mawhtanga nei tai au, tātou mawhtanga te talo le tua. E pe ona tamwhai lawe tātou lawe Kalatia e le ngato, tangata le tula i atu i e te talo. Au tātou umalawa i a wha maulalo tātou loto. Tu whatasi o tātou loto ma tātou atu whatasi le tua. O ia lava o le tali o tātou mana o ngauma. O le watu fo i le tua e watu mal whatu atua. O alupu lava tu spai a le ai se whatu atua e le mawhai o na fia mai le tua. Mea lana i a tātou sauni. Sauni a tātou atu le nofoli o le tua nei tai au. O a lava ni mana onga nei tai au sauma oe i e loa o Yesu lava o le tani. O le whatu atua foi. E mawhai ai o na ngai oi mai le tua e whesosani le whaalawe o le a lava le mana onga po le a fo i le whaafitauli e le ai lava se mea e whaingatai le tua. Say amen. Me lana o le a tātou sauni atu e te talo i le tua nei tai ao ia walau atu ai i le sunga le awa o ia vailosa ia o ia le la whai masui mo i tātou nei tai ao o le a lava le mana onga o e sauma oe ia tu fantasi o tātou loto a whai lava o na o se mana onga o na o oe lava ma le atua lea me le whai loa mai le si mai lo ao tamutau le nei tai ao ia le tua le ai lava se mea whai tai le tua au lava lea o whatu tua le tua say amen hallelujah pese mai pese lea whau tua le ia le sun lea o mau ia whai masui mo tātou le nei tai ao. Wala au ma matou tuinatu matou manaonga le tua waloa na esi la fia. Koe o le tua e ati lau si la fanga o esi la fia o matou loto. E o lava i la ulu o matou ulu e te whaita ulia. Wa oe o le tua whaali me lilo. Oe o le tua sa pena paenea. Matou wala au le neitai au ta mai. Matou te whape atu e matou te whaftai tele o neo lava noa wa matou mau. Whaftai o neo le mana waola. Matou mau i le aso ma le aso le lo matou atua. Matou te si atua i matou lau tau singa ma lau pui puinga. Iu lava ina matou whaalongo i le tele o whaalawe lave. E malanga le malinga ma le oti. Matou te vi ia oe tamai o lo tu mau i o matou runga ua awa lofa. Loa lofa tu noa e tausia i matou le aso ma le aso. Matou te whaftai le o fio meo o matou maua. Tausia i o matou tino e le ngate leo le tu whaleanganga e a wala le upu. Lo matou whaalongo longo si te mifo i matou te maua ai le ni ia se awa noa. Matou te mata ai ma matou whaitau. Matou te tai tonu le ni ia o le ni malo si anga whaleanganga i o matou tangata. Lea fo iwa matou nau mai aile nei tae au. Matou te fia mafuta ia te oe le atua. Awa ana le se unoa lawa fio e matou te lea ulia nei tae au. Matou te lea ulia mai le nei lao le ie. Ono lo uanga le lei ma lo alofa ia te i matou. Whawhetai tama. Le malosi o matou tino. Le poto ma le atamai.
O whamnianga le ie o lo o to tusai mātou le aso ma le aso. E le ngata i manui o le tino. Whapea manui a whaleanganga. Le ie mātou te whawhetai tamai. Talo le ie i lo wanga le tonu se mātou e Kalatia. Le ie mātou wala au ma mātou tuinato mātou a whaleanganga. Le ngata i leo le nofo ialo. Le ie wo wala au lau wha malo longa i o lātou tino. Maua le ola malo loina. Maua le malosi le ie mai ate oe. Mātou te mafuta i pea. Tusai ma ngā luenga e peo nei wala uina i la ua tamai. O wala au i lau a fio maua manatu ma mawhauwhaunga le lei. Le ngate leo whaalinga mai ate oe. Au a le tau atina e ino lau e Kalatia. Le atua e iai whaingatā. E iai whawhita au leo lau ngā luenga. Ai o wala au i lau a fio lau file mu le ie. Ia whaatoa file mu ina ai o lau a lotu. Maua le pautautanga le ie. Mai lau a fio e tusai ma lau ngā luenga tamai. Le atua o wala au le ie. Lau whau unga ia te i lau. So se taimi le ie tula iai i lau. Le ngate tu tonu le nei e Kalatia. So se mea le ie e iai leo la ua wala awina. E maua ai le avano e tula iai mo la upu le ie wa wala au tamai. Aua ne i motu sia lau whau unga tamai. Mato te whawhetai le ie lau a fio. O na o le poto ma le atamai mai a te oe le ie. O lo la ua ta o inai i mato. O lo o fola ina ai la upu i to tonu le nei e Kalatia. Mato whaalongo ai le ie. Malia o mato loto aisea. O no lau whauunga. O le pule ma le mana le ie. O lo e mo moli ai le sa vali so si aso. Taua o le ie i ai lo wanga le lei tamai. O wala au i ai lo wanga le lei tonu si mato e Kalatia. To tonu ai ngalotu taitasi. Iai o manuia. Tusa o mato whamnianga mai ate oe le atua. Ta mā matina le ngate leo whanau le iai o manuia. Taua o le ie ia maua i mato le malosi whaaleanganga. Mato te tu maua i ate oe wa mato iai vai teimi whaingatā. Ua sausa tani i lona malosi. Tau mawhai e whaaleanga. Tau mawhai e talepe. Tama whai e tinei alo mātou fia. A vese alo mātou malosi. Ai wa mātou wala au le tua. Ia mātou tu mau ia te oe. Ia whaateleina ma ia whaatupuina lo mātou whaatua tua. Tatala ino mātou mata whaaleanganga. Nei o mātou ilo atu le ia sātani mana whainga poto. O lo o tama whai e whaasese ma whaaleanga ia te i mātou. Mātou te fia e mātou te sā ili i ate oe. Mātou te talo, mātou ana bongi, mātou sā ili i lau upu wai pau leo le mātou malosi anga le atua. Wo wala au le ie mana tua lau e Kalatia. Wai foi se tasi ua tau wha vai vai. Le atua e le iso mātou malosi. Taua o lea e mātou tituina atu i le mana o lo wanganga pa ia. I lana ngā luenga. Wha malosi ma musu le ie ma tuloina pea i le mana o lo wanganga pa ia. Ina ia toe tula. Toe fo i le ie ma toe va ai atu i ate oe. I le nei vai teimi wa mātou i ai le atua. Wa wala au i lo wanga lei. Mana tua fo i le mana onga lau e Kalatia. Se fale lotu le ie. Mātou wala au mātou inatu i ate oe tamai. Mātou wha tua. Ma mātou tuina atu o oilo i aile tali o mea uma. E ui lava iso mātou loto le li ie i le mātou te mana o mia lo na tino mai. Ai ui i lea ta mai whaia lava lau fina ngalo. Taua o lea le li ie whaia fo ilo mātou ngaluenga o le mātou tutui mātou wala au ma mātou sa ili. I se tali mai ate oe e malia ai o mātou loto. Anga le leila o fio le sini o Fairway. Wala auta mai tu loina pea i lātou le mana o loa nganga paia ia te i lātou lo mata masai ili le ie e tu sai ma pepa pa mpe mito le nei whanua le atua o wala au i lau fio tamai. Le nei whanua
ia whaatuina ai lau whare lotu. Ia ilo wanga leia te la tau le li ia o lo ngalue. Le ngata le mato tusiata, mato kamuta, mai lato uma le li ia o mato tuina atu ilo tākula o la tau ngaluenga, ia whaia le li ia tusai malou fina ngalo. Whamanuia ia te la tau ilo la tau fo i ngalue, ma la tau fo i tama whai fesoa soani mai. Tawa o le li ie mato te wala au mato fatua tua au alo mato fatua tua le li ie e faua ai le ngaluenga ele o le poto ele o la tamai ele o tele o tupe ai o mato fatua tua matasi o mato loto ele mato wala au atu tamai e lo wanga le tonu se mato ngaluenga le li o wala au le o fio le alu lo tala le tu manu fio le nei la langi yo misionari le li ie mai lato uma o wala au tamai e lo wanga le ia te la to ele o singa luenga fai ngofie ai matu te wala au le ie ia faia mea uma e tu sai mo lato wala winda lato fatu tua matu wala au mana tua i la to matu te talo ia yo manuia yo la to nga luenga fai male loto toa le ie wa wala wina ai la to e tu sai mo lato nga luenga mo moli o lo tala le i tu e fao le nei la lo langi ia lu male mana la upula lo matu tamai ina ia ulu matafo lau lava fionga yo matu loto mo la to loto o wala au lo matu watu e lo wanga leia te matu se mana onga le ie wa le ta ua ni tai au e wala mai ai so matu manuia mo tai au mata li le ie wa wala au fai alo masani lo lofa fua ma lo lofa muti vale te fa ato atoa ya te matu e tu sa malo mato mana onga malo mato wala awatu le ie fa mangalo o inu mato se manu mato fa le tonu le toto lo al pele o sikariso yo ima mangalo ai mato fa mangalo i mato se vale o mato vai te tala o mato ngutu le tilo mato mata o mato ma faunga ma o mato mana tunga mai se o mato vai nga le ie fa mangalo ya te mato le toto ma le mana le ie o lo lava Toto Yesu Keristo ima mamba lo ai matou tamai anga le mai oile ni tai au le atua matou wala au ila o fio se temi fo i matou fa alongo longo ila le ali ia mo mole lo wanga pa ia la wa fionga yo matou lotu fa matala ili fa matala loto ya te matou le winga o la wa fionga pa ia o la tuina ya te matou le ni tai au ave o matou loto se ele le wa umma na suoto sinaina sauni lele ie e pa ui ai le fatu na ia tupu mola matu ana ia lele ie si ai mo i matou mo tai au maua se matou malo si famanuia lele ie e ia i fo i lau faunga lau upu ni tai au tamai lo matu te talo e wala atu i lau swafa Yesu Keriso wa matou wole ma matou wala au tatu ala langa fatasi ni le tai au amene ma amen. Amen. Yeah. Well, I want to if you're going to go to church for a night out. Say lo le fata oto masani le mo chachau le fata oto lo nam chau pe chulu e fa poiva. Ia e ava ia I ova I la wa. Ma le fa polo au mea uma e tupu. Ona tu mai leo fa le saito I le mau. E feo sofi fo I atu ia tu nga waina I le waina fo. Masani tātou I le foai e manuia. O le ufa malosi mo I tātou e le mawhainga kaofia pe suia le whamanguia o le atua. Ai o le ki lava lea o le tātou foai le atua. O le tātou siustai le atua malona finangalo. E le ise mea mativai le atua o le atua e ona mea uma. Pau leo o le fia vavaai mai o le atua pe tutusa le tātou ngai o inga ma le tātou whātuatua ia te ia. E aua le kele o le tātou talanoa le whātuatua, ai kaula I kiki le whātino ina o le whātuatua. Mea lana e o lava le tātou foai, aua lava ni a vea ni tupe mani mewa whai ma mewa tātou au au na iai. Mai pe ona whameli tūspa ia, aua le mana o tele le tupe. E le whāpea le anga le tupe au ngā, ai o lo mana o tele iai, o le whalave lave la na. Langa foi a e manga o kele le kupewa e le wha moe le atua. O le kangaka e wha moe le atua pe tele pele ai. E o lo soifua le atua e ona mea uma.
Mea la le awal tātou wawai le tupe wa nao se mea wa tu ina mai le tu e whao ngā ina ia o ngā mo ia malona fina ngalo a o tātou lava ia I wha moe moe a tātou I le tua. Mea uma tātou te ola iai, mea uma te tupu I tātou ainga. Be dependent on God. Say amen. So this morning as you give, like I said, we don't question God's blessing. It's automatic. No one can change His blessings for those who give. It's part of the deal. But at the end of the day, what it comes down to is our obedience. God wants to see our obedience when we say we trust God, not only with the things that we have, but with our wealth. We need to trust Him with everything that we give. So as you give this morning, just give from your heart and give understanding that at the end of the day, we don't own anything. Everything belongs to God. Say amen. E tu atu lewa no le whiunga te akono ia penina, ia na te saunia se tala mo tātou whawai, I le nei tai au.
good, church? All the time. Praise God. Turn to your neighbor and tell him, I'm glad to see you in the house of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ja, vi le tua nei tai au fo, aftai le tua, ne aso na whaia I ove tātou te fia mo oli iai, ma lo lava le wha malosi, ma lo fo I le tau atai a wale tua malona whina ngalo, le nei fo I tai au vi ia le tua. A talo whantu le swafa man malo Yesu Keriso, ia I le pa ia ma le mamalu le tātou e Kalatia, su mai fo I lau whainga luenga, ia mai se fo I a ta mamati nā se yo lava I tātou whanau talavou, ia seo alofa talofa lava vi ia le atua o tātou maua nei aso maua foi se whelo inga fia tu sai malona fina ngalo ia vi ia le atua I mea o malava e whapitoa foi se whata alofa I se warm finance si mai nei aso Midway se tu whatasi o tātou ao watu ai se mātou whata alofa ia te o nei tai ao e ai lava mātou taltonunga e le whafua se iloa si singa au se ava no whaia le atua ma whain tātou mafuta nei aso ia ma ave whaatasi le tātou vi inga I le atua le talo I le atua ia anga le atu I lau asia singa ma ia whamanui a te fo I a te oe le ngate lea whaatalo whātu tātou live stream fo nei aso ke alawa meo lo e mai moa mai le nei tai au ia ma tō te whaatalo whātu I a te oe ia lofa le atua ma whamanui atu I a te oe ia e ala au au nango le nei e Kalatia. Greetings in the matchless name of Jesus. It's good to be in the house of the Lord. Say amen. Praise God for another opportunity to be here, to give Him all the glory and all the honor that He deserves. Just want to thank all of you for making yourselves available. You could be anywhere else, but thank you for being here and choosing Jesus. Amen. I especially want to greet those of you who are visiting for the first time. Greetings in the mighty name of Jesus. Welcome to the family of God. We just pray God's blessing over your visitation this morning. And we pray that God will continue to be with you as we continue our service through the Word of God. Greetings to those of you who are tuning in as well. Thank you for being with us this morning. We appreciate you making yourselves available for our service this morning. God bless you in Jesus' name. This morning we're continuing our series here in the book of Galatians chapter 3. Verses 19 through 22. Kalatia lo nam tau pe tolu, alona fai upe sulma leiva, se o fai upe lua, sulma lua, o leo lo o whaawau pel tātou series, pe ona iei nei tau sanga, tu sai ma le au tu, fo o nei tau sanga, o le Ofoina atu a tātou tangata I le atua. Galatians chapter 3, if you have your Bibles, please turn with me to Galatians chapter 3. We're going to be looking at verses 19 through 22 as we continue our study series based on our theme this year, surrendering to the will of God. Say amen. Galatians chapter 3, verse 19 through 22. O seisi meo wangalo ya te ultei mil tātou foai o te ilona folofolato le sauninga whapitoa le mo le tātou whamoemoe tu sai ma tātou pledges. Ia ai o te iloa wa umana talanoa le board o le atola poina se o atu le masina fou. O lo iai peni nai tā penanga e tau tā pena le lei mo le tātou sauninga nei. Ai whaaftai atu ia o tō umalawa o whaitou fua I nei tai au. E le tau whaatalitali tātou fua I se o le sauninga nei. O lava le mea ia tātou whaamaoni I mea o umana tātou Ofoina atu I le atua. O le atua lava e ona le tau I ma le manuia e whaamanuia atua I a te oe au se talatu nai tu sai ma le sauninga nei au te popole. Ia o lo te le lava le taimi se o atu le masina fō pe au lia le pule lofo le atua na whaatau nua I le ia le tātou sauninga lea e tu sai ma le mea o umantala noa ma ia le tātou e Kalatia. Ia o le Kalatia lo nam tau pe tolu, Galatians chapter 3, whai upe sul ma le iwa, ma nei le tātou whai tau whaatasi ma iwa amal mole, tātou tuspa ia Samoa, whai upe sul ma le iwa, se i o le whai upe lua, sul ma lua, a whai umauwal au mai vi ia le atua, tātou whai tau whaatasi ai ma mone lava I a.
From the New King James Version, what purpose then does the law serve? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made. And it was appointed through angels by the hand of a mediator. Now a mediator does not mediate for one only, but God is one. Is the law then against the promises of God? Certainly not. For if there had been a law given which could have given life, truly righteousness would have been by the law. But the Scripture has confined all under sin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. God bless you in the reading of God's word this morning from Manuia le tua, I le whaitauina lona fionga pa ia le neitai au. O le hulutala o le tātou sāwali neitai au e whapea o na whaupuina, po le autu o le tātou sāwali neitai au e whapea o na whaupuina, o le whaamoe moe o le tulafono. O le whaamoe moe o le tulafono. This morning I want to speak to you on a subject entitled The Purpose of the Law. As you know, in our series, we are continuing our discussion on the fact that salvation comes by the grace of God through the Son, Jesus Christ. It is never by works. We cannot earn it. We cannot work for it. Salvation comes by faith alone, through grace in Jesus Christ. The Apostle Paul has been hammering away on this subject matter all of chapter 3, chapter 2, and chapter 1. This one theological concept, the word justification. When we talk about justification, we gave you a description that simply has stated the gracious act of God by which He declares a sinner righteous, but only through faith in Jesus. What does that mean? It is not by our act or our behavior or our righteousness or our good intentions. Salvation comes simply by the grace of God. Say amen. Le mele lo tamfaya tuai e pe ona tamfaya tuai le tele o tātou talnoanga mta upule e tolu o Kalatia mal ta upu e lua o lo ta mawhai pe le apostolo Paulo e whamatala le tā ua o le whaolatanga e awala mai le alofa tu noa le tua. E leo ni tātou ngā luenga, e le aise mea tātou na whaia e maua i tātou lea mea, o le mea foa i fua, o le mea lofa o lea tua, leo o foa i mai e tusa malona alofa tu noa, ma o le mea la lea o so se tasi e whaatua tua ia te ia, e maua e ia lea manuia. O le manuia foi la leo o tātou malamlam mai, o le upule o le tau a mio tonuina. La ngā tau le upu leo le tau a mio tonuina, pe o na whamatalaina, o le wingo le avaenga, o le ngā luenga a lofa le tua. Ia mauti no le lainganga o le ngā luenga a lofa le tua, e leo se tātou ngā luenga. A o le ngai o inga ma le ngā luenga a lofa o le tua, le ala whamei, ua tau a mio tonuina i tātou, le tangata ngasala, e ala i le whātua tua i a Yesu. Nga lewa tātou malamalama il tūspaia e manino lava il tūspaia e feso e lua whai upa e walu ma le iwa a wā o le alofa tū noa ua whaola i nai oto i le whātua tua. E le mai a te o tau fo i lea a o le mea ua fo ina mai a lea tua e le ona o ngā luenga ina nei mita mita se tasi. For by grace you have been saved. For by grace you have been saved through faith. That not of yourselves, but it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Say amen. Grace and works, they don't go together. Grace is simply God's free gift to those who believe in Him. So if you're in here and you're trying to figure out how you can work to earn this thing, this gift, I want to let you know you cannot earn this gift. All you have to do is have faith in Jesus Christ. It sounds simple, but a lot of people make it very complicated and confusing. But the grace of God is simply this. It's not about you. It's about God, because this gift comes from a loving God who willingly laid down His life for you.
Don't forget that when Adam and Eve first sinned, they fell in the garden through their disobedience. That sin has flown through all of human nature. And so instead of them paying for this debt, God said, I'm going to send my son who will pay this debt. Even though he knew no sin, he had no sin. He wasn't the one who made the mistake. Human beings made the mistake. But God said, I'm going to send my son anyway. He's going to pay that debt. Why? Not because we're good, but because he is good. Not because we loved, but because he loved first. So when it comes to the grace of God, understand it is not by our good works. It is never by our righteousness, because Isaiah says this, even on our good days, our righteousness is like filthy rags before God. So it is never by our works. And that's the problem here, because the problem here le tusile Kalatia olo talanoa le nanga o maile au vaanga ia tusa le wo mana fa tu e Paulo le Kalatia le lana mata me Kalatia na o fa fena maua e o tol fa o tanga le na maua le fa tu atua ai o mailo le vaanga ss le o tau mai e sui le mea le tu sa le wo fe mai ele lava le tau fa tu atua ya Yesu ko e si lava me manga mia fai le fa peritomeina. O le fa peritomeina la lea e fa o kusa o le akanga o le mafaufango tangata versero ia e kakau o nga yaise ngā luenga e fai inga ia mawai le fa o la tanga lea. Ai manino lava tala tus fa ia ele ai se kako me faia ua lava le maliwa Yesu Keriso le ngā luenga Yesu Keriso nga fai lunga sa taro o le ngā luenga lofanga o le tua le ua mafua ai le tatou fa o le tanga tau lava o lo fa tua ia te ia o na maua le o le fa o le tanga le au ai ua lava nei tatou mafau o ni tatou ngā luenga, never by works. And I love it because that's what justification is. Justification can be seen as a beautiful exchange. When we talk about a beautiful exchange, this is what it is. If you look at 2 Corinthians 5 verse 21, that verse is, for he made him who knew no sin. We're talking about Jesus. He knew no sin. No sin ever. He's the perfect being. He knew nothing. But this is what it says. He made him who had no sin, knew nothing about sin, but he became sin. Why did he become sin? When you read the rest of the verses, it's that we might become the righteousness of God. That we might become the righteousness of God. This is what you call the exchange. Because this is what happened. Jesus is the perfect being, no sin, no sin. We as human beings full of sin. We make mistakes every day. If you're sitting here thinking to yourself, not me, better check again. Because at the end of the day, there is absolutely no one who is perfect, including this person standing here. Nobody on earth is righteous. Nobody on earth is perfect. We are all sinners, for all have sinned and have fallen short of the glory of God. Here's the exchange. When God justified us, we call it the beautiful exchange. The punishment of sin is death. But the exchange is this. We sinned, he didn't sin. Justification switched it. He made him who had no sin. He took our sin, gave it to him. The condemnation of sin is no longer on us. It fell on Jesus Christ. But now the righteousness and the goodness and the wholeness and the holiness and the completeness of Jesus Christ has been transferred to us. That's what it means to be justified. The sin and the punishment that is rightfully ours has been given to him, so that he who had no sin became sin for us. So this morning, this is why I always encourage our church, if you understand what Jesus did for you, you wouldn't sit there quietly. You wouldn't sit there ungrateful. You would be grateful, because sometimes here's the problem. When we talk about blessings, akalangong ikako ifamangwianga, etele o taimi e mangaku kako ifamangwianga faletino.
kele o kaimi e wha e mangaku kako o le manguia, o le kele o kako kupe, o le kele o kako oa, o le manguia o le kele o kako kavale, o le kele o kako fale, o le manguia o le kele o whangau, o le kele o ainga, si o le mawhau ngā wha le lalolangi. A le manguia le wha maile atua ina ia wha manuia atua inu uma lalolangi, o le manuia le atasi, awa nei wha whano ina se atasi se oli, a ia maua tangata uma, le olai wha wavau. Nanga lefa mai tuspa ia le ai siao ngā, i le kele o ngā oa, ai uma ifo o lalo ai se oli mea oai. Le ai siao ngā le kele o manguia le lalulangi ngai ke alua i esu e malau. E me o isi ka ngaka ia lewa alua ia, soli aku lea sa, fai lea, o esu e ngai mea ke le wha apea koe leanga. Al mele tam fai atu ai fai keke awangai fa mua ia fa mangianga lalulangi ngai ai ia fa mua Yesu Keriso lava ai fa lepo mauki ngoa le ola fa vavau. Ne ai se ngā le mau le lalulangi uma. What good is it to gain the whole world and yet lose your own soul? Now don't hear me wrong. I don't want you to go and say, God, no. Work, money, all of that stuff has value. But the most valuable thing is your salvation. So in other words, prioritize. I'm not telling you to go and start quitting. No, do what you got to do. Do what you got to do to take care of business, take care of your family. But at the end of the day, make sure God is still first in everything that you do. That at the end of the day, make sure your own salvation is secure in God. That no matter where you go, you know that you know that you know, I have been justified by the grace of God. Say amen, church. That's why when we come every Sunday, we're able to lift up our hands. Because at the end of the day, if justification was based on us, the truth is none of us should be here, including me. I don't have the right to say all of these things and yell about all of these things, but I do it because I understand my justification comes through Him. And so when I preach and teach, I don't preach because I'm perfect and I know it all. No, I preach under this understanding that God has given me the grace. That's why Paul says, I am the chiefest of sinners. I am the worst person, but by the grace of God, I can do what I am doing today. Kalangal apostolo Paulo aungai kako mangaku kako ilolo se menga fa mawalunga le ma ai mawalalo iska no langal kalangal apostolo Paulo va ol kangaka ua sili on ka ol kangaka ikele on kusi wa kusi le fenga nga fau ai fa mai al kalele por me o sili musa kangaka yang sala ai fa mai le malang kalele ai ono le lofa tu no le tua wo mafai ona fai nga si e lo fo e Paulo ia submit ile authority le Mea la ia kako ilo a kako leo ke kele ma kako vivi ma kako fai ia e malama o le alofa tu no le atua wa faatanga I mea umaya. Say amen, church. Huh? Hallelujah. It's the beautiful exchange. But this morning it's interesting because now Paul wants to address an issue. And the issue is, what is the purpose of the law then? If we cannot earn salvation by keeping the law and upholding the law, then what's the point of the law? Because if the point is to receive salvation through grace, through faith in Jesus Christ, do we need the law? And it's a valid question. Say amen. Just le fsili le fsili ngai langa lewo o lo tamfai apostolo Paulo e kala ngope lang e ia kusa o fai ngale e kala ia kule kala le ma ka fai la apostolo ya wa ai ia ngai va henga ia ka fai la va kule ma ka ma ka su e po fela me ia me lela ka fai Paulo e kali fsili le fa fela le Tulafono a fai ua maua le tatou saulotonga mal tatou faulatanga e ala le lofa tu no le tua se ala se tatou tala le Tulafono o le alo nao ngā pe ai foi so nao ngā a le ai foi a fai wa lava le lofa tu noa e le kakaulaonga ki a ima le lafo a ia kulafongo si o mea lia le o mafau el apostolo Paulo mo te fia because Paul always thinks in advance the kind of mindset that's coming from the group that's listening. Because no matter where you teach, there's always that little pocket that wants to challenge everything that's going on. And I love when Paul teaches because he's thinking in advance. Because some people are probably saying that, well, if we got grace, who cares about the law? Grace should be good enough. We don't need the law. If grace is where salvation comes from, then why do we need the law?
This morning I want to help you understand. As Paul explains the reasons why or the purpose that the law serves. Say amen. Ono sa mai nei tai au le au tamawhai atu e tali atu e ale le tatou ta opu nei tai au le fesili lea se a le au ngā o le tulafono. Say amen. We do not nullify. We do not put away the law. We absolutely need the law. And so today I want to give you just a couple of answers. If you're taking notes, the answers that we try to deal with this question: what is the purpose of the law? First answer, we get it right there in verse 19. What purpose then does the law serve? Number one, it was added because of transgressions. So number one, if I was to explain it in a different way, the law was given to make known our sinful nature. To make known our sinful nature. O le mafuanga mua ua tu mai ai le atua le tulafono le mafuanga mua le fe mei se ale au ngal na whaopopo mai lea ona o le soli tulafono. A tula se isi tu o le au ngā mua le tulafono ia whai loa ai ia le tātou nā tura anga sala. Langa po le ale kako fia pa ia ma le fia mamalu. Awane ngalo tātou a o tātou iaile nei lalulangi e tofu uma tātou ma le natura angasala. Nango le tala lava nau tus pa ia. E le ai se tasi a mi o tonu. E le ai se tasi a totoa. E fa le tonu uma tātou. Ma le mea lai malia e le fa pe foul mea lei le tua. E le fa pe o fa ke ia le tua le mea lea. Wa levanga sila fia le tua. Ai ke lor fa lave. E le loe kakou. Kusa awange ngalo ya ke oe, ai le au mai al kula fongo, le alu al kangaka malanga ia mga kula le isanga ia me le fai. Ai anga au mai inga ua au mai lo le tu al kula fongo e sal me le, vai me le, fko a fangu ai la ia al kangaka le kokongo mai lo ai oi sole, makwa se au me ia fai. This is the first purpose. It's not that God didn't know that we had a sinful nature. He already knew it. The problem is we as human beings, we didn't know. And before the law even came into existence, people were doing whatever they thought was right. There was nothing to tell them this is right, this is wrong. They were just living and doing whatever they wanted to do. It's just like I said today, if there were no rules on the road, if there were no speed limits, if there were no traffic lights, and everybody did whatever they wanted to do, could you imagine driving on a chaotic freeway where everybody did as they pleased, where you could shoot your neighbor and not be punished for it because there was no law? See, laws are good because laws keep the boundaries. They show us what is right and what is wrong. Say amen. When you look at Romans 3 verse 20, it says, therefore no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law, we become conscious of our sin. Through the law, we become conscious. We start to understand. See, that without the law, we wouldn't know what's right and what's wrong. So the law, first of all, it brings us the standard of God. O le mea mua tu I mai tulafono, ngai whamai le Romana tolu luas fulu, a wao le tulafono e iloa le leia ya le angasala. E peo le mo li fo ilea a kia ku ngei mo li, kusa wa leva anga angasala tangata. Ai o le kulafono e whaakusa le mo li, wa kia ku ngei lan mo li o kako loto, o ka se ele ama le leanga. Peo lea o nganga o le kulafono. E le ngaka ilea, e whaatusa le kulafono, e peo se whaaka. We malama la tātou I whaata, I meise tawa tātou tina. Walanga e whao ngā le whaaka, e ke kirkilo ai, po sa o whainga o lipstick, sa o whainga o maka, sa o laulu, sa o whaleo ke unga. O le au nganga o le whaata. Ai wawaaila oe, e le mawhai o na ngai oi mai le whaaka, e wha o ia mea ngai ake oe. E le mawhainga ngai oi mai le whaaka, wha mole lo lipstick ngai sabi, koe whai whalei. E le mawhai. Kusa e pau wale ngā luengo le whaaka o le whailo aku. Ai ake oe le filifilinga e ke whai eise ngai oinga pe whasao pe kua ia whape ngai ke le kea iai. O le whaavela e whape ngā le wawa ai o kākou I le kula fongo le tua.
ki nganga whasao sao mai kako o langa lupo le tua, ai alu ai leise suinga whaia. E le whapela e le au ngale le kulafongo, e au ngal kulafongo. Langa le whai loa mai, e le mawhailanga oso mai kulafongo whasao sao kako o langa, pau wale ngā luenga o kulafongo, whai loa mai le sese. O le ngā luenga lau kako, whai se ngai o inga ia kauma fikonga fiki ai, ma whai se suinga mea lea. Ngai kalkongu mai e lea i se kangaka walewa ai a kwa sipa ngā rula ia no. A alu ai alisi kulau ngingi whapema kau e kau mawhaia ia whasao sao le leilanga ia e musra alu luma ka ngaka wako sipa mea ia e laku luma ka. Ai kalo whai, anga whape ngā la ia kako o langa au ngai lea tu. Anga whape ngā lo ngau e au. E se sel mele, awal koi whaia, e se se ia whape ngā, ia kukusel kako leo whai akul whaaka leo lea tua. Vai mea ngā ngai ke sasi ai, vai mea ngā ke se, ai ki ngā ngā waku lupu le, lawe whai ale me whim ngā o iai. Mea la le ia iloa e au ngā ia kulafongo. Nang o kulafongo le o le whaaka ngā. It's a mirror. And it tells us the things that we need to address spiritually. This thing goes way past than the physical mirror. The physical mirror ends on the outside. This thing, it goes straight to the inside of your heart. Mea langai ka wai, o si o le whaaka ia le, e ngaka I whafo ia ke unga, o le whaaka la lea, o e aki la whaaka lea. E le ngaka o whafo, ai wawa ai sa o ai lo loko. Mea la lea, ia kako whao ngāle leile upo lea tua, e ao ngāle kulafongo lea tua. A wange kako mawafo e le aiso na o ngā, e mba kua o ngā le tulafono lea tua. Say amen, church. Fai opuna Roma lonam ta upo tolu. Fai upo sfulu, se ole sfulu malvalu. Romans 3 verse 10 to 18. There is none righteous. No, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. Romans 3, we're looking at verses 10 to 18, verse 12. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. Look at what it says in verse 13. Their throat is an open tomb. With their tongues they have practiced deceit. The poison of asps is under their lips. This is what we're talking about. Christians who look like Christians on Sunday but are completely someone different during the week. That's what it is. They look like the part, but they're totally different from what they say they are. Whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift. Look at that. They're swift. That means they're not slow. They're quick to run into sin. That's the issue of our hearts. If we really sit down and assess our hearts, we really are going to see that, yes, every day we wake up, we have the challenge that we want to run into sin, but we have to lean into the Spirit of God to guide us and to keep us from sin. Because how many of you know every day you wake up, it's the same challenge? And here's the thing. The devil might not challenge you with new things to tempt you. That one thing that you struggle with, that's what the devil's going to use. And so we might be expecting all the other things, but that one thing that you struggle with, that's what the devil's going to keep on coming day and night to keep on attacking you. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways. And the way of peace they have not known. But here's the thing. Verse 18 sums it all up. The reason for all of this, there is no fear of God before their eyes. The heart of the issue, no fear of God. See, because when you don't fear God, you don't care for Him. You have no respect for God. You have no reverence for God. You only care about yourself. And it's a problem that we have in society today, especially here in America, is that self-ideology.
always about getting yourself good, getting your self-esteem. Be independent, be self-reliant, be self-sufficient. But I want to help you understand we cannot do those things. We need to rely on the power of Jesus Christ. We need to rely on the power of the Holy Spirit. For it is not by might, it is not by power, but it is by the Spirit of the Lord. Ai lava se la tau e mata tau I le tua. O le whalawe ke le anga. Te le taimu e whaalongo e ke le kangaka loloku. Ai kaule ai kangaka e makau I le tua. Ke le kangaka kalengia. Ai le o whaavangoa lako kaimi au ngai le tua. E la le kale sia ka ua ke le lo matau I le tua. E le fumeltus pe ol matau I le tua lea. O le matanga le ole poto. Le ale wingo le afamna ole matanga le poto. O ngai ngafka I loai o isole. I'm nothing without God. That's what it means. That it's the beginning of wisdom. You finally get to a place where it's the light bulb that turns on. When you learn to fear God, you understand that that's all of life for you. Because when you think of the book of Ecclesiastes, vanity, vanity, vanity. Life and everything in it is full of vanities. You know what that means? Waste of time. Futile is what some of the other versions say. And you think about King Solomon. He was one of the most blessed kings. If you want to compare worldly blessings, look at King Solomon. King Solomon had every worldly blessing that any of us could want. He was so famous that people were coming to him to give him money. Wouldn't that be a thing, right? He was so great in his wisdom, people were coming to him to hear what he had to say. He grew his own wine. He had more than 1,000 concubines. He had all these little things that the world says you should have. Solomon had it all. And the funny thing is, this book of Ecclesiastes, these are his final essays. He's now a grown man. He's gone through it all. And you know what he said? I had all the wives in the world. I had all the beer in the world. I had all the money in the world. I had all the homes in the world. I had everything that I wanted in my power. I was the strongest. I was the wisest. I was everything that I could be. But at the end of the day, vanity, vanity, vanity. All a waste of time. I want to encourage you. If you still struggle with materialistic blessings, spend time in the book of Ecclesiastes. Solomon will tell you it's a waste of time. And then he says in Ecclesiastes chapter 12, well then what is the result? Why live life? Here it is. Fear God and serve him through his commandments. Fear God and serve the Lord. Say amen. Amen. So number one, it reveals right from wrong. It reveals our sinful nature. Number two, it shows us the consequences of our transgressions. If I loa mai el vanga longa lual tatou tali le ngate if I loa mai el tatou na turang sala if I loa mai fo ia fasalanga o le soli tulafono. Nanga one ngalo ya te ele fa pe soli kulafongo le ile ia se fasalanga e ia le fasalanga. E iai le totongi. A wa tātou malamlama whameltus pa ia Romaiono tolu lua sultolu a wa o le oti o le totongi lea o le angasala. E manino ala so se tasi la angasala o le oti a le totongi le angasala. O le taui lea le ngata e leo le whasalanga lea a angasala tātou o le oti awa le whasalanga. Lea la whamei tusia ia kopolo nam ta opo mua mua whaupo e sultolu sulmalima whamei a whaososo ina se tasi au le whapea ua whaososo au e le tua. Langa foi e le mawhai o na whaososo ina o e le tua I me leanga. E le whaososo atu foi o ia e se tasi. A whamei lan whaupo e sulmalwha a ua tai tasi ma whaososo ina o tau pe a tō sina ma mai leia I lona lava tui na nau. Whamaila ia le lenga sumalima pe a tō le tuina nau o na whanau mai ai leo lea le angasala. Whamaila ia a matua le angasala o na whanau mai ai lea o le oti. So le mea lale ia mauti no ke of ceiling ia ai longa ia whainga se isi pe angasala. No, manino tuspa ia o le whasalanga o le angasala o le oti. There's no ifs, ands, buts about it. You can beat around the bush and figure out different ways to get to it. The Bible is clear. The consequences is final. Sin and its punishment is death.
And not only does it bring death, but if you remember in Galatians 3 verse 10, it also brings a curse. Remember that curse. That's what it says in Galatians 3 verse 10. For as many as are the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them all. Now I want you to listen to this. We talked about it last time. Notice the words. Cursed is everyone who does not continue. Not only continue in all. Not only continue in all, but continue in doing them all. And I want you to catch that because you need to understand what it's saying. The first thing that you need to do, if you are someone who wants to be approved because you uphold the law, number one, you need to do it. Say amen? You need to do it. What does that mean? Not simply know it, not simply love it, not simply teach it, but you need to do it. Say amen? Some people are good at telling people how to do it, but they fail in doing it themselves. Learn to do it first. Say amen? Leve me ia fire. Elena o lo I loa o le tulafono, pe te whape o te alofa le tulafono, o te nau le tulafono, e leo leifo e le au ino tulafono, a le mea tā ua ia whai le tulafono. Wa te lo tangata ua popoto e whai lo atu tulafono, ai le loa whai le tulafono. Le ngata lai le whai o tulafono, fra mei le ima leisi lenga, ia whaia uma. Do it all. Not some. Some of us think, oh, I cover 90% of the commandments. That's not what all means. 100% do all of what the commandments say. Elenga o se vaenga. E kanga ka whape se o lava le iwa sul pasenge o mga ia nga. No, whamel kuswaia, e te tau ona whaia o malava tulafono. Tulafono kikele, tulafono la iki, tulafono la popoa, tulafono pae, o alava kulafongo fai uma kulafongo. Ele ngata la le fai uma, ai fa popo ai le ma le maulea, ia faia, ia so uma, ia tu mau ai pea. Not only do all, but do all continually. What does that mean? Not just on Sunday. Not just when you feel like it. Not just when everything is going good. But you need to do all continually. Now here's the question. Is that possible? If it's possible to you, let me know. We need to have a discussion. It's not possible. No matter how hard we try, we will always fall short. And I say this because, again, we love the good news, but you need to understand our problem first. We can't call something a solution if you don't know what the problem is first. And so the problem with us is we cannot uphold all of the laws continually. Hey, we might do it for one day, and we can be like, yes, Jesus, only to fail the next day. Not possible. All commands, continually impossible. So you know what the Bible says? If you can't do that, you are cursed. Ua whaafanoina oe. E mālaia o ka ngaka e le mawhai o ngā whaia uma tulafono ma tū mauai pēr. Ne mawhai. O le upula tū spai a le mawhai lai kākou. E mālaia I tātou. E whaafanoina I tātou. Ma wsili lai o le la mea kākou ke whaia. E a Yesu lewa whio mai. Nā lai whamei loli si maunga so e ua whaafanoina Yesu ke riso. Mo oe maha. Le exchange lenga o kalngo ai. Ua ave ia le angasala. Ave fo ia le kokongi o le angasala. Fai uma Yesu o le ngā luenga lofa lea. Ua maua e oe mau. Le o lai whawawau. Ale mea tāua lea mua mua. Fai lo atu iai tātou le angasala. Lua, fai lo atu fo ele whaasalanga. Langa iai consequences. Say amen. There are consequences to sin. Third, it shows that we are all imprisoned by sin. It shows that we are all imprisoned by sin. If I levangalon tolu tato Italia talil siri le pole ale ngal tulafono. Levangalon tolu if I lo mai ua punitia tangata uma ile angasala. Punitia tangata uma elenga o se vaenga.
Kanga ka uma laulangi, ua punitia, upungal punitia, upo elengi, ua fa'afale pui puina. They have been imprisoned by sin. Now we might think, what does it mean to be imprisoned by sin? I don't think I'm imprisoned by sin. Well, here's the test. Stop sinning. Can you do it? Don't raise your hands. This is not confession time. But the idea there is we are all imprisoned by sin. When I say imprisoned, we're under the control. Do you remember what Romans chapter 7 says when Paul says, I know what I need to do, but I don't do it? Remember that? If you go to Romans, it's his struggle. Romans 7, verse 14 to 20. If you have it, I'll read it from the NIV version. We know that the law is spiritual. Everybody say spiritual. That's the key. Why is it spiritual? Because the law came from who? It came from God. So the law is spiritual, but then it says, but I here in the flesh, I am unspiritual. Big difference. This is one of the problems. The law is spiritual, but we are unspiritual. And then notice what it says. As a result, I am sold as a slave to what? To sin. In other words, this is the nature. This is where we're at. If we're to deal with this issue, we are all sinners. And because of what? Because we're unspiritual. This is before we come to Christ. So it says this right here. It says, I do not understand what I do, verse 15. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Sound like confusion? That's the problem. He's wrestling. Then verse 16. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. Now look at verse 17. And it is no longer I myself who do it, but what? But it is sin living where? In me. Imprisoned by sin. When we come to Jesus Christ, we've got a problem. Sin is already living in us. If you have time and you read it 3 times, verse 17, verse 18, and verse 20, 3 times, this is what Paul says. It's not me, but it's sin that. If I told you later, if I tell you, I'm telling apostles, okay, Lord, me sa kong fai, and kelo kami, okay le fai. Afa mai la kala Paulo, langa yai le si mele ko ele na tu le anga le ko kong me, o le anga sala le lo cho tonu ya tiao, o le mele o mafu ina o fai me se. If I tell you to see na Roma fito, if I told you lenga from me Paulo, o le anga sala, o lo nofo I cho tonu ya tiao. Mela ngai fainga ka ile ka ko savalinga me ngai sa oil kus pa ile ua punitia o matato ona le anga sala e fiu le ka ma fai o ka ko ala foi sa wale anga sala ia ka ma fai inga ia fa fale pui pui ya te oi fa so sa ya te oi ke lo ile o mai foi loku fa so sa foi lang sala ya ke oi a langa ile mo ile fili langa foi ile ile na tu ile I to tonu ya tato. And we're going to see it. We're going to get to it. Sometimes I want to jump ahead, but when we get to Galatians chapter 5, you're going to see why we need the power of the Holy Spirit. Say amen? Because that's the only thing that will empower us to live against the flesh. But let me just slow down and we'll just stay right here. The problem is, once again, sin dwells within us. And we need to address that. Church, we need to acknowledge it. I'm not saying we're going to give it power in any way, but we need to come to a place where we say, yes, I am affected by sin. Tauna yai ele fa pela tato avatu le mana le angsalei e kaunga ngofo tato ma mawale loto ma lalo tato fa pela tato ya tato ioi e matoa moni lava o tato uma o tangata ngasala. Wa lavanga yai se kako mangaku fa mawalunga. Se kako mangaku fa sa usili fa pele ya ngasala la ko ai le ya no. Manino lupo kuspa ia le ai se isi atoto e ngasala uma tato. It's just like o te mantua le tala na Yesu le na le fafine le na muli lua e avatu ya lumo Yesu wakul au farisaio Yesu o le kula fonga mose fafinge fa pea fa uma loa ai an ma lia el kala Yesu fa ye il kilo ke Yesu fa ku Yesu
A whai e se si o ko e le anga sala. Oi fola e lafo mo morko ma. Whai ngofia e makua ma ingi o lefsili. A whai e iai se isi o ko e le anga sala. O ko malam lamal kala. Kua re ia se isi mwhainga kongi se maa. Io o ai au māku kua i au whausai o levanga lolo. O lako la ngonga inga le māku I kui o sili le wala. A whai e le ai se isi o ko e le anga sala. Lafo la ia mua mua. Kongi mua mua ko ma. E whape ngā fo I tātou. Langa o isi kaimi. Se kulo. E whawhausai o fo I kako isi kaimi. Ke o mai kanga kai fia ola mai le Kalatia. Ai koe kuli ai kako. Nga ofisili aku le ofisili Yesu e isi o ko ele ang sala. Fai keke le Kalatia. Awange I mangaku e kako le mangaku fa maulunga le fa pea o au levanga e loku le fko ai saungi. No. O le alofa tu no le tua e mo tangata uma. E le fa pea po le ale alu fa fia ma le sau alu ma le sau fa ali pe le lofa le tua. Langa le maliu se Kalatia mo ila nga maliu Yesu. A maliu la Yesu, ele ai a se kulo lava, ele ai se kako fe au I langa lofa tu noa. Pule sa oloko le tua I lana lofa tu noa. E ala le ia whai keke I tātou. Aua lava nei tātou manatu wa tātou pa ia wa kako wa mai. No. Anga sala tātou. Maua tātou le loto maulalo. Ma le point muli nei tai au. O le mafuanga e au ngai Tulafono. O le Tulafono, e whaasino mai ai e le Tulafono le tātou mana o mia o se whaola. E whaailoa mai Tulafono, think about it, the law points to our need of a Savior. Think about it. If we are imprisoned by sin, and we can't seem to get out, we struggle just like I know what to do, but I can't do it. I know, and we struggle every day. If the law tells us all of these things, this is what it's saying now. It says the law should also drive us to see our need for a Savior. It should drive us to a place that no matter how hard we work, I can't seem to do it. I try to do it in my own strength. I try to keep the law with my own power. But every time I fall short, I fall flat on my face. It should be a reminder to you, you can't do it, but you can do all things through Christ who strengthens you. E tau o le isi lea tau o le Tulafono. A whai ua whaafale pui ina I tātou, ua punitia tātou, ua whaato I laloina tātou ono le angasala. E whiu kako e whai le malosi, whai le poto, whai le atamai, whai le whika, ai wawa aia kua le mea e kasi, e aluama pau, e le ai se malosi, o le mea lai kaunga o iai tātou, maua loto maulalo ma whabea iwo lea tuai, mātou te mana o mia, se whaola mai ia te au. Me ala le fermentus pa ia wa nao Yesu Keriso. E mawhai o na whaasao loto ina oe. Ta tala ese ya mea ya nono te anganga. Ua ta ofi ai lovi inga I lea tua. Ua nao Yesu Keriso. Because you notice that in verse 22, but the scripture has confined. Confined. The word confined is restricted. Restricted all under what? Under sin. Do you know what that is? Paul is almost personifying sin as a prison guard. No matter how hard we get out, sin's over there. Keep the noise down. Stay there. You're not going anywhere. You think you're good enough? Who is this Jesus? Stay there. That's what it is. Sin has become this prison guard. Keeping you under control, keeping you from reaching the grace of God, keeping you from understanding justification, keeping you from loving God, keeping you from worshiping God. I hope that by understanding that, you would come to a place where you say, I need a Savior. You need to come to a place where you can say, God, I cannot do anything without you. But here's the unfortunate side of this. Because every time
There's always two ways, two answers. Although this should drive you to Jesus, unfortunately, understanding our sin, the Bible also says that it has aroused our inner selves to go even harder into sin. And that's the unfortunate thing. Because while it can drive you to Jesus Christ, the unfortunate is when people, instead of seeking help and looking for Jesus, we fall into the lies of sin. We fall into temptation. We go further and further away from God. There's that saying, the same sun that melts the clay can also harden the clay. In the same way, the gospel of Jesus Christ can either melt your heart so that you would seek out a Savior, or it can also harden your heart so you can say, I don't need a God. When we become hardened, we become defiant. We start to say, I don't need help. As I call up the worship team on Wednesday, we talked about the Beatitudes. And it's interesting because God opens up the Beatitudes. Jesus opens up his sermon with the first Beatitude. And the first Beatitude is, blessed are the poor in spirit. Amuia ole launga Yesu, ole vanga mua launga Yesu. Amuia ea loto mau lalo. Kusa le upu le kaunga e fali liu sa o le upu ngai fa ngal kuseleng. Amuia le kangaka e yai le nganga makiva. Le nganga makiva, le wingo le nganga makiva. Au nge ngalo yake ol kangaka e makiva. Ol kangaka e ele popole ele fefe e aisi. Ele whapea, ele isanga mea ngale, le ai vava ai ngeisi ngaka makiva, ele ai ase popole i le kele mai o kala o kangaka, pole vava ai mea o kangaka, o le kangaka ia a manga o mia sef sosoangi, nga aisi la ia. O le winga lau kala o Yesu, o le ko kele o kākou, e mumusu, e kau kākou ngangaka makikiva. E mumusu e aisi, e mumusu e whapea koe mga o mia le sosoangi. Ai whamai Yesu e amuia le kangaka e loko maulalo. Le kangaka e maua le angango le makiva, le e loa whapeange, le akua e o au se kangaka nga sala. E loa lai le loko maulalo, o ngā aisi aku le kuae, ua o mga o mia lo so swangi. Whamai lai el kala, amuia le kangaka le, amanguia le kangaka, awa e oi la tolea, ma lo ale tua. Lango le foundation a le e saua i kangaka le paula kanga. E ke le sau I lau loko wha maulunga. E ke le sau I lau wha fia poko, ma lau fia iloa. E ke sau ma lau loko maulalo. A maua lalo loko, e ma whainga e kalia, le alofa leo le atua ma oe. Ai ale maulalo e lunga e whapea. E fiu a le upo le atua, e fiu a le anganga pai a langa lea, e maloki a le loko. Ai amuia le kangaka e loto maulalo. E fai mo la tole malo le atua. Kalatia, we need to come to a place where we can truthfully assess our lives and say, yes, God, I am a sinner. And we need to become to a place where we're not too proud to beg God for help. God says, blessed are the poor in spirit. Reach out. Beg God. God, I need your help. Be desperate for Jesus. Until you deal and grapple with the wickedness of the sinful nature that imprisons you, you will never know the freedom of God until you beg God, I need your help. I can't do this, Jesus. I need your help. I'm tired of trying with my own strength. Every time I go, I fail. I fall flat on my face. God, I need your help. When will we get to a place where we are broken before God? Where we set aside our pride and our evil and say, God, I need your help. I've been imprisoned in sin. Some of us
this on my own. I need your help. Swallow your pride. You want to be set free from sin? Come to Jesus Christ. He is the answer. He is the way. Tato tulai
soslani o Yesu Keriso. Mana mia le soslani o le hanga le tua. Mai tantonu le atali mai le tua. Tu se mo fatu tua ia te. Ma le au te tano. Ia na le ma fa me atu le tua. Ia o te tua ia ne tai. Na tanto te tano. Mio le tua. Tamanui no yo. Now I see elelei e whakabau no lofa moi mātou. Me ona mātou whalongo nei tai au e tua le te leo o lofa moi mātou. O lofa tu noa lava leo wa mafua ai le tua le sao tona. E whaola tanga o e samia mo e whatua tua ia te oe. Whawhetai le nā lofa le tua. Le alofa lava leo na whaali tino ina ina wa wina mai e tu Keriso. E whai ma sui moi mātou. Na ma liu whalawau i luma le sātaro. O no mātou anga sala. Ai leo wa tau wangi o tonu rina i mātou o whatua tua ia te oe. Whawhetai le tua. Whawhetai i tama. Ar mātou te talo le nei tai au le tua. Sila fia le tua. Ia le sabalina o lo whanau ma o auna te klotansi o tunai nei tai au. Ta mālo mātou whapeane mai te ele o mātou loto. Mātou te le mawhaia. Se me tasi au noa me lo platasi. Mātou te manao mia le whesos marani te mā. Whasau loto mai. Asau loto mai e mātou le nei tai au. O alawa mea o kunitia i mātou. O a mea o whaso e sai o mātou o langa. O a foi mea o sei tia i mātou le nei tai au. O mātou tali tonu Yesu. O oe lava o e mana e mawhai o na talepe ai. Mawhau ma tia nei mea umatama. O mātou te talo na nei tai au le tua. Pasau loto i lau whanau le tua. Maua pe mātou le loto mau lalo. Le loto a nuti mamoia le tua. Le loto le tua e au au nātu ia te oe i le hanga ma le whamaoni tama. Ai e whamanuia mai e mātou te tōtasi le nei tai au. Le ngata e leo ai ngalotu le tua. Ia whamalosia pe mātou. Ia mātou tāpua ia tupe ia te oe i le hanga ma le whamaoni whamanuia hoi le tua. Se tasi wasiasi mai poe i le tua. Nālo le tua e le ai lava se mea i lilo i lo sila wha. O oe lava o le tua mai le vavau. E o lava i le whavavau. Whamanuia e lātou a se singa nei aso. Na lue pēle mana loa nganga paia le tua. Langa ina pēa o mātou loto le tua. Ina ia mātou salamo. Mātou e fōi ato toa mai i a te oe. Ta lia ma le whātua tua le mea lofa. O e tuina mai e mātou. O le ola le whavavau. Whamanuia mai le tua e mātou uma. O ane a mea mātou nā tangata e whalongolongo. A ia mātou ana. Ia mātou sustai ia upu le tua. Nālo ia whamanuia le tua e mea oma mātou te whaia nei aso. A iai foi se mana oma whapitoa le tua. Ia whawheloa ia lava fio. Ia whamalo longa ia lato uma le tino e silusi ia la mama le tua. Ia ilo whamalo longa mlo whamanianga ia mātou uma lava. O le viinga le tua e whawhoi atu ia te oe. E mea oma o mātou ole ma walau atu. I le swafa silisio Yesu Keriso. And everybody say, Hallelujah, whaftai. Neo no tuaoi whatalo whaselima se lua. Se tūlu ia, tātou alama mai nāo le ia nei tai au. Hallelujah, hallelujah. Ia le tua. God is good, church. All the time. Come on, say it like you mean it. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Ia le tua loa i kula manuia tātou saunina nei tai au. Alo lava le whamanosi. Ia le tāua le tua. Ia le whamaniama le tua. Ia te oe. Ia le lona u. O le upo le tua se upo se te mata. E le mana ia le matu le fo i fua. Whai lava le fina malu le tua. Ia i whamanuia tele le tua. Tau maftanga nei aso. E ngata i lea, ia, o le amatu whapea tu le tātou live stream i nei tai au. Whaftai lava i lo awai. Ia whamanuia tele le tua, ia ngā leifo i le tua, le upu na wholwhola ina nei tai au, ia whai maoso mo o nei vai aso, ia whamanuia tele le tua. Until next time, thanks for tuning in. God bless all of you in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, church family. Thank you.